lo cacano im. Kecil lo cacano. Fransi penang vapor nilitung pinitarik ukara truck ani nilitung kaciki mo sai nilitung thang sai hem carbon environment justice forum sai hem no itung kaciki mo sai tum deng kono abang so sai ke deng kon la bangke nilitung carbon environment justice forum la pen carbon long sa di hun sar pindeng di mali pe thak song itung song ni terap sil bang so ningduk ikaklang ate kitidang amuso ayo si poti aphan itung ningduk chipidon no. So condolence itu kanang video for penal itu channel apa aja orang tu force terminal ke bang pen itu man la do video tanang en kata apa sinal itu han ne tum solo song song ni penal itu mana ke ro pipa pilo tapi ni yang bang itu nal itu han nal itu channel la long pen kaning ji dunji kolam te ke la lo itu kidam tang taring ko ra thom itu muso lo akai le belek jam bostame itu solo penak porsi unit penak porsi itu ningduk data on adu ko beta social media long kami itu teklong lo arta be pin also pensi tulang rempen pati lot antara elang rinjok jok ason itu be teklong ke lagi mane phere me ang pensi kiti busu itu malak hapon lo lasila so putak sini itu tamen ningduk atema bihe ko also ki jo arta thang chi ne por ason ki sung ki phona ka chitong nang bang ke lagi phere me pen bang me busu itu ma matha dam lo Kasi itu penang via jual por bangke taring kora ke thom dil bang so ago to nama te kisung bang kupon lo unang lo tapen tabang so muso phan kapati ve ka chulang rem amuni de phan mate oso phan bangke ne ponlong lo lapen ke ne ponlong postame ni tum law and order mate police saki raikom saki tumatani tumake rupi pon lo labang songbong pen ni tum puje bangke kahit no dah phan bangke ne ponlong lo ingnang ponlong lo lapen ro pon lo ni litum hin benta seta ne lalang tumakam ke ne pen ke bengcho halale hokang sai kali se non bang ni litum Karbiang Long Women Justice Forum lapen Karbiang Long sardi hon sarbindeng ni mali pe tha song tum pen itum ki puja bang pen lapen kachuni rijalam bang lapen lo nang litum district administration pen lapen law and order pen arpu bangke claim pon tang lo pentang pon tang lo boy pitch tamen mang nitlam non mang itum court mate chief judicial court aphan pen high court supreme court aphan tamen itum bangke kachuning region itum 6 schedule area along hoi especially kachuning di ponje bangala lo nang litum jong si mithang sor lo phang kating hon binong pay purun mate ania purun mate bong amumar purun pen kating hon akhok kang hon do puli pute akhok kang sai pinang ji pen akhok kang sai jong CPG purote labangke direct hasi pinang po halai lo akhok kang sai lo lasinang litum bank po court nang hajar po chiklo jon ni jon thom pelu te lo plot po halake kang sai kali laso munit case hajar po ba hajar je po samel life in prison people halake life in prison ke munit thithe Sampai hula kiti lot amuso bang eti yelo ke mati hala pane pareng thek thelo ke ahoka kang sai humana kang sai pu tum ke hangkong ji capital punishment puji severe punishment puji as per law puji tum ke puku silahai as per law lahai lap in prison lahai capital punishment ke lage ahok kang sai kali puji ni tum na budam ji ahok akang sai jong si pi vek ji pulote amuso ke aprandam nang juilo without any reason hang at lama be pin hang at ke ba be pin usumati risila sonson na kesa tum phan ke ipati amardara culprit tum phan ke direct si phasi pc pa ju kong nang po la son lo pote e phan ke bang ji ke la sona asai lang no mate la sona huni kan ti ke bang velo posini tum mang ke puji la se court phan si pini ke ni tum special ni tum tuning ri dak tum Karbiang Long tame high court long tame supreme court long tame atuma phana judge advocate ke the tum han ni tum la se tuning ri lo ho kang sai pinang ji pote nang tum
la son tum han an bangke pinang po phasi la pen dak isia ko ni tum puji bangke non itum ene details mate karulong teng ko te drugs ke cho so bo se tha mane chini tha sopta drugs addicted so bo se kipu la si drugs ke cho pen non ke drugs ke cho mate drugs ke rim pen la bang so alle ke non pilo ke klang ke hang ta beda mi thang kai chi pajut ko la si drugs ke rim ko te la pen injir akit he non ke ding no sar pino sar phu no tum han ta ni tum chuni riji bangke la hai ke cho nu ke cho pen munit akai mi thang akai pe wir tok hormu bangke itum pawir nang ji hala bang so pawir nang ji pote la ke mi thang ben si chelar nang po la pen ke jor la pen ke namatom phanta literally pami nang ji awareness pi chot chot ke chok che la pen la hai awareness ki pi ke konani student konani ko la song lok le dal ki do gali la hai awareness drugs awareness konani la hai mane ki cho no hormu la pen la hai raki hormu an ki nang tum ridam ji pote la ke atok example railway colony railway station la ke go kar bi long poli lon hok ka lo la pen la hai konani chichi chat la hai hormu long la hai jo si ki jor la ke la pen la hai long involve tum ke the tum an se involve lo ko son ji la pawirun po la ke kasi la hai pawir ji purote ke involve tum an tum bang ta mi thang ke banang ji la ke kasi tum ji ma thanang ji bang ke la hata isi la hai ki jor thap la hai drugs si chot thap la hai idi ke ta la isi itum hanang kapawira bidi pu bang si itum chini nang ji itum han che resim van pen manang pathilor unane no pa pen nang pat van manang van pet hala dele tum han na teng kheng la ne tum han nang kilang sela pu gali la ke la hai pen ta itum khai phanang kapawir ji bidilo la si itum non uwe gi mi tum ke matha pa me nang ji la hai ki rim pen non so na agutona ke po kisung ke chitong nang ke lage ku pilo le ke lage bang hanta le be mi thama ta chipa jop ko la hai bang itum ke pabir pamika nang ji lage nang ni gali itum do ko bi arat ting room pet pen si itum pabir pon rap pen nang ji la hello la si itum ning duk lo la si tramuso talikang ayu si 40 phan bang ke a hokang sai pinang po a hokang sai long litti ke bang ke itum sakong men cheng lok anamani pen cheng lok adu e phan sai me tum a hokang sai long phan bang e jordom tu ni dinang ko la pen on behalf of IOC Purti here the platform of Karbi Anglong Women Justice Forum we appeal to the governor of Assam, appeal to the Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, and then above all we appeal to Narendra Modi, the PM of all India. I just want to ask one question. When will you protect the women of India and the girl child of India, Assam and Karbi Anglong? We need protection. Why we are victimized by the male gender? Why is it so? I want this question to be answered by the government, and then the central government, state government, and then last but not the least, the Karbi Anglong Autonomous Council. We are not secure. Even the women, the old lady, even the newborn child. Think about it. The girl who is just 6 years old, her milk teeth is not yet out. Then why she has to suffer? Is it are unfortunate to be a girl child or to be a woman, to be born in this world? We have the same right for the female and the male gender. As the male gender have free to walk out, we female gender also should be free to walk out anywhere, everywhere, wherever we want to go. Every nook and corner, every fortnight, we can hear that rape, murdered, or missing. Why is it so? So please, our request on behalf of Karbi Anglong for the rapists of IOC Purti should be hanged till death as soon as possible. Thank you.
Duli mo pen by do tum ning jela plus tamiri tum bangke la 6 years ola usuphan chorebdet palam ka julong pe sini tum tala tum na nangdun no kasi la ke chorebdet a minute aphana bangke lapu ingsai po nang lupot lapu aku chi hadiram to ko nang lupot lason bangke abidesi laphan direct pen si pathi lot nai pe sini tum bangke justice pivek nai sini nilihin pen bangke ning je pura pan sini lam theng to ko Tapi ni kena so play kerja long women justice forum pen with ham asai ham along labang so pirang dia mai ke phanan ko ke lan no kidam tang ni niam rang ni tu mamuso ata kan du hek ayusin purti pu abang di nut ata ke kom hek matate ning kan trok awosu pia phan inut awosu po ke lang red pen ajo alang kana kaya phan pavir de lo la sila so but hek no ni tu berta ke lo teng mate ka chini ju na teng ke ni tu ma phan nang rat tu na bangke lo in order tu bang chipare deng kon lo pusipulo masila so ka chipare deng bang ka no ke ni tu ke karbiang long women justice forum pe na ke hang du na bangke la ke ni tu ke ning sang se lo apong ta ko so na ki sung do wer lo to pik lo same lo in order tu chipare deng ko la bang so ki sung tu phan same alam so phan chiklon hom chiklon ki phan ke lo in order tu chipare deng ko mo phi ke ahok pe na kang sai long le de ti la hinon just met ni tu ning ke hang mate ning kacuning dia bangke lah lo sang sorkar pendang lo dak karbiang long kethe ke ding atum an setame cerap pet ni tu bangke la so justice abang long bek nang ko tapi la so justice abang ke nona bangke ni tu ke lo en order bhan ning ka chethe avelo la si nona bangke la court ahin pen bangkang sai so dak pen alang yang khasisi pinangji pusili tu karbiang long women justice dak ni libaro pen ke han kacuning di la pen demand no kado